mbere yuko abikirangirira mu mukino wa basketball, mbere yuko yegukana imidari myinshi nk'ibihembo, mbere yuko isi yose imwita his airness, yari umuhungu ukiri muto wagaragazaga umuhate udasanzwe, afite ijisho rireba kure, atari iryo muri basketball gusa ahubwo no mu bucuruzi. When I'm going in the trenches, I played against and with all these guys. I'm going with who I know. Fourth richest African American in the world. Cheers. Cheers, my friend. I enjoyed this. Iyo wumvise izina Michael Jordan, ni iki gihita kikuza mu mutwe? Ni ibihembo bya NBA yegukanye cyangwa ni amadenki yagiye atera? Ariko se nkubwiye ko ibigwi bye bitagarukiye mu kibuga gusa, mu gihe abandi bakinnyi bagenzi be wasangaga bishakira amasezerano yo kwamamaza atanga amafaranga menshi gusa, we yari ari gutegura ishoramari rizabaho imyaka yose. Yewe na nyuma yo gusezera kariyeri ye, ntiyambaraga ibirango bya Nike gusa byonyine, ahubwo yize uburyo nawe ashobora kugira ibirango bye bimuranga. Yabaga ari kwiga uburyo yashyiraho brand ikamwitirirwa, uhereye ku bufatanye bwe na Nike bwabyaye Air Jordan, kugeza ku mutungo afite mu ikipe ya Charlotte Hornets no ku migabane afite muri Gatorade, Heinz ndetse na NASCAR. Jordan ntabwo yakoze amateka mu kibuga gusa, yubatse buhoro buhoro umurage w'ubukungu wamugize umukire ukize kurusha abandi bose muri basketball ku isi. None se umukinnyi wakuriye muri North Carolina yabigenje ate kwisanga mu nama z'ibigo bikomeye ziganirirwamo amamiliyari y'amadolari? Yabigenje ate guhindura amasezerano y'ibihumbi 500 by'idolari yari afitanye na Nike akavamo brand ye? Ese ni ibiki byihishe nyuma y'ibyemezo bikomeye umugabo yagiye afata muri kariyeri ye ndetse na nyuma yayo? Iyi ni inkuru y'umucuruzi w'umunyabigwi. Uramenya uko yabaye ikirangire muri basketball, ariko nanone akaba ikimenyetso cy'ubukire n'imbaraga, akitwa umushoramari w'ibihe byose. Ibuka gukora subscribe kuri iyi channel, ukore like, unasharinge iki kiganiro, na wibuke gutanga igitekerezo, utubwire icyo ushaka ko twazavugaho mu kiganiro gikurikira. Nguhaye ikaze. Ubundi amazina ye ni Michael Jeffrey Jordan. Yavukiye muri Cumberland Hospital, ibitaro biherereye Fort Greene, Brooklyn mu mujyi wa New York. Avuka ku itariki 17 Gashyantare 1963 ku babyeyi Dolores wakoraga muri bank na James R. Jordan Sr. wakoraga nk'umugenzuzi w'ibikoresho. Afite abavandimwe babiri bamukurikira aribo James Jr. hamwe na Larry, hamwe n'umuvandimwe w'umukobwa mukuru witwa Dolores ndetse na mushiki we muto witwa Rosalyn. Jordan n'abavandimwe be barerewe mu idini ry'abametodiste. Mu mwaka w'1968 umuryango we wimukiye Wilmington muri North Carolina. Jordan yize muri Emsley A. Laney High School, aho yakiniye basketball, baseball ndetse na football. Mu mwaka we wa kabiri w'amashuri yisumbuye yagerageje kwinjira mu ikipe nkuru ya basketball, ariko kubera ko yari afite uburebure bwa feet 5 na inch 11, ari byo bingana na metero 1 na santimetero 80, yafashwe nk'udafite uburebure buhagije. Jordan yabaye icyamamare mu ikipe nto ya basketball yo ku ishuri, ndetse agira imikino myinshi atsindamo amanota menshi. Kubera imyitozo myinshi yakoraga, yaje kwiyongeraho santimetero 10 muri icyo gihe. Akimara kubona umwanya mu ikipe nkuru y'ishuri, Jordan yatangiye gutsinda amanota arenga 25 buri mukino. Mu yindi myaka 2 yasigaye mu mashuri yisumbuye, ni naho yatangiriye gukoresha umwambaro ufite nimero 23, ari nawo mwambaro yamamayeho cyane. Mu mwaka wa nyuma w'amashuri ye yisumbuye mu 1981, Jordan yatoranyijwe gukina irushanwa rya McDonald's All American Game. Yabashije gusoza umwaka afite impuzandengo y'amanota 26.8 ndetse na rebounds 11.6 na assists 10.1 kuri buri mukino. Jordan yatoranyijwe n'amakipe menshi ya kaminuza akomeye muri basketball, harimo Duke, North Carolina, South Carolina, Syracuse na Virginia.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo inani na rimwe yemeye guhabwa scholarship ya basketball yahawe na University of North Carolina, aho yize culture geography, ubumenyi ku mico n'imiterere y'isi. Mu mukino wa nyuma wa NCAA Championship w'igihumbi kimwe na magana cyenda mirongo inani na kabiri bakina na Georgetown yari iyobowe na Patrick Ewing, Jordan yakuye intsinzi. Jordan yavuze ko iyo ntsinzi ariyo yamubereye imbarutso ikomeye mu rugendo rwe rwa basketball. Muri icyo gihe yaje guhamagarwa na Chicago Bulls, bamuhamagara ku mwanya wa gatatu muri NBA draft yo mu gihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo inani na kane. Chicago Bulls bwa mbere mu mateka yayo yageze ku mukino wa finali muri NBA bakina na Los Angeles Lakers. Muri icyo gihe Chicago Bulls yatsinze Lakers imikino 4 ku mukino umwe, ndetse mu mikino yose ya playoffs bakoze amateka batsinda imikino 15 yose, batsindwa imikino 2 yonyine. Kubera ubuhanga n'ubwamamare Michael Jordan yagaragaje muri NBA, ibigo bitatu bikomeye byakoraga inkweto za siporo ari byo Adidas, Converse ndetse na Nike byamusabye kubyamamariza inkweto zabyo. Byabaye ngombwa ko Jordan ahitamo Nike muri icyo gihe yerekanye igishushanyo cya mbere cy'inkweto zari ziteganyirijwe Jordan, ariko we anenga amabara zari zifite, nubwo andi makampani yabonaga Jordan nk'umuntu wo kuzamura ubwoko bw'inkweto zari zisanzweho. Nike yafashe ibitekerezo bye nk'iby'ingenzi, bamukorera inkweto ze zihariye zifite n'izina ryazo, ari ryo zina rya Jordan. Kuwa 26 Ukwakira 1984 Jordan yasinyanye na Nike amasezerano y'imyaka 5 afite agaciro ka miliyoni 2,500 by'amadolari, amafaranga yari inshuro 3 arenze andi masezerano yose y'icyo gihe muri NBA. Nike yashyize ku isoko bwa mbere inkweto za Air Jordan mu kwezi kwa Mata 1985 igamije gukorera miliyoni 3 z'idolari mu myaka 3, ariko ubucuruzi bwazamutse cyane kurusha uko babyibwiraga, kuko mu mwaka umwe binjije asaga miliyoni 123 z'amadolari. Ubundi amabwiriza ya NBA yasabaga ko inkweto za basketball zambarwa mu mukino zigomba kuba zirimo nibura 51% y'amabara y'umweru, kandi zikajyana n'izindi zambarwa n'abandi bakinnyi b'iyo kipe. Kutubahiriza aya mabwiriza byatwaraga amande y'ibihumbi 5 by'idolari muri icyo gihe. Nike yakoze Air Jordan ya mbere ikurikije amabara ya Chicago Bulls, umutuku n'umukara, ariko kuri izo nkweto hariho 23% by'umweru, bihonyora amabwiriza ya NBA. Nike yemeye kwishyura ayo mande kuri buri mukino, biha inkweto izina rikomeye kubera impaka byateje mu bitangazamakuru. Amande NBA yakomeje guca Jordan kubera kwambara izo nkweto yagize uruhare rukomeye mu kumenyekanisha inkweto za Air Jordan. Izo nkweto zagurishijwe ku rwego rukabije ku buryo amapaki 50,000 yose yaguzwe, bininjiriza Nike arenga miliyoni 150 z'idolari. Iyi brand ya Jordan yubatse umusingi ukomeye binyuze mu gusohora inkweto nshya za Air Jordan, imyenda ndetse no gufatanya n'abahanzi bazwi ku isi mu kwamamaza ibicuruzwa bya Jordan. Mu mwaka wa 2022 byagaragajwe ko iyi brand ya Jordan yinjije miliyari 5 na miliyoni 100 ku ruhande rwa Nike, aho bivugwa ko hagati ya miliyoni 150 na miliyoni 156 z'amadolari byajyaga kuri Jordan ubwe. Michael Jordan yasezeye gukina basketball mbere y'uko sezo y'igihumbi kimwe na magana cyenda na 1993 kugeza mu 1994 itangira. Avuga ko atari agifitiye basketball inyota, ndetse akaba yari afite inzozi zo gukina baseball nk'umwuga. Mu gihe atari ahari, ikipe ya Chicago Bulls ntiyitwaye neza. Michael Jordan yakomeje kugumana urukundo rukomeye cyane rwa basketball nubwo yari yarasezeye. Mu kwezi kwa Mutarama mu 2000 yaguze imigabane mu ikipe ya Washington Wizards, anagirwa umuyobozi mukuru ushinzwe imikorere ya basketball, President of Basketball Operations muri iyo kipe. Mu mwaka wa 2001 Jordan yaretse inshingano zose z'ubuyobozi n'ubucuruzi muri Wizards kugira ngo yongere abe umukinnyi. Igaruka rya kabiri muri NBA ryakiranywe ibyishimo byinshi kuko NBA yari yaratangiye guhomba abafana. Nyuma ya sezo mu 2003 Jordan yatangaje ko asezeye burundu umukino wa basketball. Yarangije umwuga wa basketball afite amanota
32,292 arangiza ku mpuzandengo y'amanota 30.1 kuri buri mukino yakinnye. Akaba ari nawe wari ku isonga mu mateka ya NBA icyo gihe. Mu mwaka wa 2006 Jordan yabaye umunyamigabane wungirije ndetse aba general manager w'ikipe ya Charlotte Bobcats yaje kwitwa Charlotte Hornets. Mu 2010 yaguze imigabane myinshi muri iyo kipe, ahinduka umukinnyi wa mbere wahoze muri NBA ugize ikipe ya NBA mu buryo bwuzuye. Yagurishije iyo migabane yari yaraguze mu mwaka wa 2023. Iyi brand ya Air Jordan yahindutse ikirango cy'icyubahiro mu muco wo kwambara inkweto ku isi hose. Iyi brand kandi yarenze kwitirirwa basketball, ahubwo ijya mu myambarire, ibyo dukuze kwita fashion. Uyu mugabo amateka ye ni maremare, gusa nansoreje igice cya mbere cy'ikiganiro n'abateguriye kuri Jordan. Uwifuza igice cya kabiri yajya hasi muri comments akambwira. Murakoze cyane, bye bye.